기만 하라 만하라 에라벨 로데 에라벨 로데 벨 로데 소리 베노 에다벨 로데 기만 하라 아심바 present only 기만 하라 아따빠바 마바바 now ဆိုရင်တော့ man လာတာအတက်ပါပါမပါပါတူတူပါပဲเนาะတခုရှိတာ now ဆိုရင်တော့ hara နဲ့တွဲသုံးလို့ရတဲ့ဘတ်တွေပဲဖြစ်ရမယ်ချက်ကြည့်ကျေးဇူးတော်ဥပမာအနေနဲ့ဂုံပူမန်ဟေယိုဝန်တုံမန်ဟေယိုစာရမန်ဟေယိုဂျွန်းတော်မန်ဟေယိုဒါ hara နဲ့ဆုံးတဲ့ဘတ်တွေပဲသုံးလို့ရတယ်ဗောနော် now ဆိုရင်ချစ်မန်ဟေယိုကြတော့သုံးလို့မရဘူးချဲ့ချင်တဲ့ချစ်မန် equal ယိုဂျမ်မူဟေယိုတို့ဘာလို့သုံးလို့မရဘူးဗောနော်ဂျာမန်ဟေတို့သုံးလို့မရဘူးဂျမ်ဆိုရင်ဂျမ်မူကြာယိုပဲရှိအဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့တတိထားရပါဘောနော်ဂီမန်ဟာမော်ဂီမန်ဟေစားပဲစားတယ်မာလ်မန်ဟေပြောပဲပြောတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီတရားလေးတကယ် example လေးဆက်လို့ကြည့်ကြည့်အောင်신청서로 내기만 하면 산다무 바를 수 있어요. 신청서에 샤울라와노 샤울라베 땡라용네 산다무 바를 수 있어요. 신청서로 내기만 하면 산다무 바를 수 있어요. 놓기만 하고 공부는 하지 않아요. 수업이 나자로 말로부 놓기만 하고 공부는 하지 않아요. 그는 예쁘기만 하고 성격이 안 좋아요. 누가라 라벨라 했지는 뭐 그는 예쁘기만 하고 성격이 안 좋아요. 누가라 라벨라비 했지 뭐 그 집은 크기만 하고 좋지 않아요. 에리 애가 집에 지야 뭐 그 집은 크기만 하고 좋지 않아요. 좋지 않아요. 뭐나 좋지 않더라. 그 집은 크기만 하고 좋지 않아요. 그 사람은 한동안 하지 않고 말만 해요. 누가로 알람으로 왜 사가베 표현이야. 그 사람은 한동안 하지 않고 말만 해요. 누가로 알람으로 왜 사가베 표현이야. 게임은 하고 운동은 안 해요. 게임은 하고 운동은 안 해요. 게임을 소리 아가사람으로 게임은 하고 운동은 안 해요. 운동은 안 해요. 아가사람으로 노래만 하고 숙제는 안 해요. 대체면 소리 인감으로 노래만 하고 숙제는 안 해요. 대체면 소리 인다자로 말로 오케이. not good. 对ဟာကဂီမန်ဟာတာမန်လာတာဆိုရင် action verb now အတတ်ပါမပါပါ action verb ဆိုရင်ဂီမန်ဟာတာ now ဆိုရင်တော့မန်လာတာ action verb ဆိုရင်ဂုံဘူးဟာဂီမန်ဟေယစာပဲလေ့လာနေတာဂုံဘူးဟာဂီမန်ဟေယစာပဲလေ့လာနေတာဗောနော်ဤကြတော့ဤနန်အနေလောက်ကြတော့မလုပ်ဘူးပေါ့စဂီမန်ဟေရေးပဲရေးနေတာစဂီမန်ဟေရေးပဲရေးနေတာဗောနော်မာနအနေဘာမှတော့မပြောဘူးပေါ့တော့မန်လာတာ now ဆိုရင်မန်လာတာမာလ်မန်ဟေစကားပဲပြောတယ်ဤနန်အနေစကားပဲများတယ်လို့ကြတော့မလုပ်게임을 해요. 게임을 쏘나. 게임을 해요. 게임을 쏘나. 너 게임을 해요. 게임을 쏘나. 너. 게. 아이도 내초는 기만 하라만 하라 심바 소위 하심바 only 배 도는 기만 하라. 나우소는 만하라. 다벨로 에 다벨로 돼서 돼. 에တခုတည်းထားမှာ now ဆိုရင်တော့ hara နဲ့တွဲသုံးလို့ရတဲ့ verb တွေပဲဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ခုလိုပဲတတိထားဖို့ကဲယောဂီယာကြည့်မိတာနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗောနော်도움이 되면 좋겠습니다.